Kublajan media pivaro hakani ke video kwa open senyau capi wadai Muhammad Yunus yakari Bangladesh caka US te kamun dai yakari yong o te ton pat yakani ke video hadu wakut kenang wayau tip iye wasakiat te chwau sedang hamdam le subscribe your new channel kenang wayau pten cho pivyo yiki video watame te ton sedang ka Menteri Hedu Warim ke Bangladesh ke waman le ke wayak khmat ke Awami League ke wadatip pertuikam ke Sheikh Hasina ke wadatcha penhir cuki ha ubnai wa prayong usnem araja arbauso hadin wa penman yeki dagi kena pure da post ko ha Facebook page yong ka de waong wa interim head ke Bangladesh Muhammad Yunus da dai yakari Bangladesh cakari US ka Hasina da ongko wa Yunus da take control yakari Bangladesh dai wayarab da ki teroris ki kenhun le no ki wada ben na ki wi won ki ri le wai ki wada chim action le da ka sarkar yongka tang wa katte won da palai yaki wai da sanchar yakari da ki militants ka Hasina depan kan mo ko le ka Bangladesh wa upa yongka Sheikh Mujibur Rahman da yap hadin wam monjor wa ka Saint Martin Island chaka Washington Hawakam te ka kanika Saint Martin Island kawakwa ka US hadu ka dete ka Saint Martin Island to ko northeastern region ka Bay of Bengal kanika island ko chajan ka border haperdi ka Bangladesh wa Myanmar hakanika island kam wanyau pra hajar ngut kibru weikat wa man ko miat bha bon bha kibru wa wan unke suwari chakanika island wei ka Bangladesh bon bha yo nong ko ni Kanika Island ka wadakam da ki British haki 90s daman ko yong ka Pakistan hadin wada yaklat ka India wa ka Pakistan ha usnem 6000 khandes pa so pa pra tang wa ha usnem 6000 khandes pa nya pa wi da yo won ka Bangladesh ka jaka na kanika Island ka Bangladesh da yo nong ko mdu haki liang tourism tang wada yo ko le kam ki dakha wa ka oil and gas neite idaw kwa ka US ya kanika Island tangwa upa yong ka Hasina won memu kwa ka chaka US neite idaw da do ule ye jing im yong o wei mto du ka US wa kwa ya kanika Island ka China le kwa bhako ya katika Island wei napo ye le bhako open big penbang ya ka Bangladesh yo ko ka chaka katika Island wei hadin watip ka US kamni ka US le nang jor ikwa ko ya kanika Island wei kam waman kate ka Hasina da kam ko wakani ka Saint Martin Island ka wamiet wei majon ka wa mkwa upa ko chaka US wei ka wada su ude jing im yong o kadwa interim head ka Bangladesh Yunus won da kwa da ya katika Island chaka US wei da bon bhaki bru wa comment halor katika post ko ha Facebook ha I wada le ki wa comment dei waong wakani ka Island man ko wa kongsan bhaya kari Bangladesh wei bon bhayo nong kari Bangladesh na katika Island wei la da dai ya katika Island chaka US mud da dai ya kari Bangladesh chaka US da ong ko le wakam jo umudur ko wo dai da kari yo boy hebor tang wada si bha wada uwayo bor sendet depte uka chaki militants wei ka Hasina da condemn ko le ye wa ben ki ya ka Awami League dei wa ong wa man percha ya ka an kam waman kate da jor bha iya panbat kaliang haperdi interim head ka Bangladesh wa ka Menteri Hedu Warim ka Bangladesh wei ini waro da GIA kad wada jor ka politics ha Bangladesh kad wada jan ka election ha December te du kini don hi ye subscribe like we share ye ki video khub le jibon